uhapšeni i optuženi futures trader koji je nakon nekoliko godina kako je faktički varao tržište. Mislim, to je, kako bi, kompromitujući na taj način delom i zaista revolucionarne. On je meni ovako najupečatljiviji. Drugo je da, recimo, serija o berzi idu na taj negativni aspekt, na te stvari koje se loše dešavaju na jedan način koji nije nikakva naučna fantastika i pravila su... Želiš ti da dodaš svoju ili da pređu na neko novo pitanje, ako možeš da daš savjet? Stvarno, znači od 0 do 1, ja mislim da to, ako neko hoće da investira, to je onako... Kreiranju portfelja, ulazku u određene akcije i tako dalje, međutim mislim da je jednostavno... Jer u tim godinama kada se razvijali, kada je nestala bila, da skratim što kada... Ne kažem cenu te lekcije, u to vreme je